Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhle. Guys, kule video ke sithetheni ngezithunywa, ne? Isithunywa samanzi. Sothetha ngesithunywa samanzi. Number one into ekufanele niyazile, ne? Umzekelo uzawuphupha amanzi, umane uphupha amanzi, umane uphupha ulwandle, umane uphupha ungathi uyempophomeni, uphupha uphansi kolwandle, uphupha zonke zonto. Uhambe ke wena uye emntwini uyohlola. Xa ufika kulo mntu lowo akuxelela ukuthi unesithunywa samanzi. Once wakuxelela laa mntu ukuthi unesithunywa samanzi, into zakho boom zonke zibhede zonke from emsebenzini ukuyotsho endlini, imitshato, relationship, everything ivele ingahambi kakuhle, ne? Why? Because ayikho into ekuthiwa yisithunywa samanzi. Ayikho into ekuthiwa sisithunywa samanzi. That's a marine spirit. And the marine spirit is very manipulative. Because xa izongena kuwe, ifike ifune ukusebenza kuwe ngokuthi ikwenza ukuthi ulaphe abantu. Why? Because unayo le gift yokulapha, unayo le gift yokuthandazela umuntu aphile, the gift from God. Yayiva lento? Xa ifika i-marine spirit, ifika imanipulate the gift that you have. Ifuna ukuthi usebenzele yona ngelight kabani eyakho. Ayikho into ekuthiwa isithunywa samanzi. That's a marine spirit. Niyanibona apho ndihamba khona? That's a marine spirit. Isithunywa samanzi asikho. Andivi ukuthi nthini. Kuthiwa hayi unesithunywa esamanzi, hey kufune ukuthi uyovusela, kufune ukuthi uyohlanjwa emlanjeni, kufune ukuthi uyothandazelwa khona. Bayoku-introduce kwi-marine spirit. And once baku-introduce kwi-marine spirit, kulapho okokuqala uzothi xa ubuya pha apho bekusekhona ziqala izinto zingahambi kakuhle. Why? Kuzofuna uphinde kulaa muntu obekuhlola. Xa uphinda kuye athi hayi kaloku kufanele ngokusiphakamisa isithunywa. Kuthiwa siphakamise isithunywa. Yandiva ukuthi nthini? Nawube nalanto ukuthi hayi izinto zami azihambi kakuhle kufuneka ndiphakamise isithunywa. That's a manipulation from i-marine spirit. Uhambile wayoyiconsulta. Yes, iqale yakwenzela la manipulation ngamaphupho, manje uphupha amanzi uthini wade wayohlola. Ekuhloleni kwathiwa unesithunywa mbothandazana mbohlanjwa. Ekubuyeni kwakho uyohlanjwa, siphinde futhi le marine spirit iphinde ivala into zakho. Why? Because ifuna uyosacrifice apha kuyo emlanjeni kwakhona, ifuna ukuphakanyiswa, ifuna ukuvuswa apha kuwe, iphile kuwe i-marine spirit. Not because kunesithunywa samanzi asikho. That's a manipulation that comes from the kingdom of darkness. So uhambe ke kuthiwa iphakamisa isithunywa yenza ukuthi zizoba right izinto zakho, zizovuka izinto zakho, zizoba right. Fike wena uphakamise esi sithunywa. Kuthiwa uphakamise esi sithunywa, mamela ke ndikuxelela iprocess yakhona eyenzeka spiritual, not in a physical realm, in a spiritual realm. Andibazi babenza kanjani xa bekuphakamisisa esi sithunywa samanzi. Exesha nenza yonke la process, the queen of the coast from kwi-marine kingdom irejista igama lakho, ne? Irejista igama lakho phakuyo. So wena sowuyipart yabantwana bayo, so belonga kwi-marine kingdom. Andithi uyayivumela, uyazibiza, ubiza ezo zithunywa zamanzi, ubiza the queen of the coast, ubiza zonke eza Leviathan, ubiza i-Leviathan, ubiza i-dragon, ubiza yonke ikhesi uyibizela phezu kwempilo yakho. And bayakwamkela kanjalo kwintoni? Kwi-marine kingdom.
So emveni kwayonke le process ukuthi wena uphakanyisisa isithunywa, wena wenzisa into ethile, wenzisa into ethile, ziqala izinto zithini zihambe kakuhle. Yes, ziqale zihambe kakuhle for the first 3-6 months zihambe kahle izinto. Maphupha avulekile, i-business zakho zihamba kahle, everything xa uyithandazela iyenzeka. Indlela eyenza ngayo i-marine spirit ukuthi kwenze ingqondo yakho ivaleke, ungaboni ukuthi kahle kahle ifunani kuwe. Lihambe ixesha ziphinde zibhede izinto, uphinde uhambe uyoconsulta okanye uziconsultela. Ndithi sowubonisiwe ukuthi i-rituals zangapha zenziwa kanje, uziconsultela. Xa uziconsultela kuthiwa mbohlinza inkukhu emfuleni, fanele uyohlanjwa, unesinyama unantontoni. Number 1, isinyama usithathephi? Why don't you ask yourself that question? Esinyama usithathephi? Singene kanjani? So unesichitho sekufanele uyohlanjwa, yonke into wena uyenzele emfuleni. Awuyiboni yonke la ritual ukuthi ayikho right? Awuyiboni yonke la ritual ukuthi ayikho right? Uhambeke yabona i-covenant yokugqibela ezokubamba ibamba i-bloodline ne-generation yakho, iyibambele kwinhlupheko ithi ngqi kele yegazi. Thatha inkukhu uba inkukhu, okanye thatha lonto uzayoyihlinzela emfuleni, uhlinzele pha emfuleni, ichitheke igazi, uhlanjwe, uthi wena yonke lonto le, yonke la process eyenziwayo, it's a covenant. It's a covenant. La covenant ihambe ibahlupha abantwana bakho sowungasekho emhlabeni. Ihlupha abantwana, ihlupha abazukulwane, ihlupha isizukulwane. Awusekho wena mnikazi owenza isivumelano nemarine. And imarine seyiyalwa, seyifuna phe abantwaneni bakho. Ubona ukuthi umntwana wakho akasafumani imisebenzi, akathini, ustagnant, kanti wenza wena ii-covenants ezingekhoyo. Wahamba uyophakamisa i-spirits ongazazi consequences zakhona. Then ke ngoku kuyo yonke lento lena kulapho kwenzeka lanto ekuthiwa yi-generational curse. Kulapho kwenzeka lanto ekuthiwa yi-generational curse. That is why uThixo aza kusizela ke ngoku, whether uyaphila whether usaphila, anyule apha ebantwaneni or kubazukulwane or kusizukulwane, anyule oyi-1 ozawuba yi-generational curse breaker. Cause ngoku i-marine spirit seyibabambile abantwana bakho, abasatshati. I-covenant oyenzayo ibheke seyibambile. Guys, asikho isithunywa samanzi. That's a lie. Those are dark spirits ezifika zimanipulate ezimpilweni zabantu. Xa zigqiba ukumanipulate ezimpilweni zabantu, ufumanise okokubana abantu basala bexakekile. Abanye baya kulo manzi, umuntu aye emanzini avela hlupheke umphelo, avela abuya phele lo msebenzi kube yinto yamphelo, because phayana izinto enizenza pha physical azifani nezinto, azifani nokuba xa sezimanifesta spiritual, zi-deep xa sezimanifesta spiritual. Andithi uyanibamba apho ndihamba khona. So yonke lanto oyenzayo yenza i-generational curse. Kulapho kwenzeka ama-evil altars, kulapho kwenzeka ama-evil covenant, kulapho kwenzeka ama-generational curse, kulapho kwenzeka i-stagnation ne-backwardness, kulapho kwenzeka ama-stronghold. Sekwenzeke izinto zilande wena ngokwakho phansi kwamanzi. And mandixelele something, i-marine spirit is a very stubborn spirit. It's a very stubborn spirit. If ubukela le video kuthiwa hayi ngemini ethile yemfuleni iyothini uyowenza into ethile emfuleni uyohlala, suba sayo. Jesus is the way, the truth and the life. Kungenjalo uzozisola sowuyile, sowenze yonke lanto leyana uzisole sowuyile. Abanixeleli the consequences zaphayana.
And marini ifuna usolo ukusacrifice. Number one, you sacrifice with your soul. You sacrifice your body. You sacrifice your spirit. Uyasacrifice phayana. Ayikho into yamahala phayana. Ayikho. Akunazithunywa zamanzi. Awunesithunywa zamanzi. Awunesithunywa azikho ezo. Those manipulation ezo that are coming from the kingdom of darkness. Zibuya kwi-kingdom of darkness. Zizothatha yonke into that belongs to you. It's either you break the curse ngokwakho ulahle yonke lanto, okanye ube stubborn kodwa mhlambe ekugqibeleni kwenzekala ukuthi mhlambe uyawushiya umhlaba. Eza curses mntasa andifuni nokuqhala zizosokolisa abantwana bakho abazukulwana nesizukulwana. Sanuhamba nisenza izinto. Igift ayikho igift esuka phansi kwamanzi. Igift negift isuka kuThixo. Linda kuThixo ezibhaliwe izipho eBhayibhelini. Linda kuThixo akubonisa indlela ngokwakhe. Niyabona uba bayathwasa bayabuya? Ziyakhala ngale. Yes. Hey, niyabona bayathwasa bayabuya? Ziyakhala. Bayaziphakamisa baziyeke babuye bezokwamkela uYesu. Wena uyowenzani phayana? Ngixelele njengoba uthi wena uyophakamisa isithunywa, uyophakamisana. Umhlola mni lo wenza. uYesu indlela nobomi nenyaniso. Ayikho enye indlela. Uba uyozilandela enye indlela, lo ndlela izokulimaza. Lo ndlela izokulimaza. Omnye umuntu uzonibuza ukuthi hey wena ungena phi nicemba ngathatha into engayazi. Uba ungabukela ama-video wami wakudala, I think 3 years ago or 4 years ago, I was being manipulated by this spirit. I know what I am talking about. I know the consequences. I know hey ndiyayazi le nto endithetha ngayo. Marine spirit ayidlali. Marine spirit ayidlali. Ndazamkelela uYesu, ndasebenza ngesipho sami sokuprofetha abantu through Christ. Ndenza ama-deliverance indlela endisebenza ngayo ngoku. I am free man. Ndilala kuse. uThixo andibonise loo nto andibonisa yona. Ndilala kuse. Akusekho lanto ukuthi ndizawuthi xa ndilele sendizibona sendiphansi kwamanzi sendihleli nenkozi malanga zenyoka. Andisazi uba kwenzakalani. Hey. Ndiyabuya. Please subscribe. Please like, comment and share.